Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayich alejil Choacue, Chiruli Kutana in Yokochi, Shtiki Bankil Hunchik le Katsolbal, Utlish Holomi le Katsolbal, Chiruli Shamana in Nashe, Saeb li Salmo. Uta in lish ben rakali li Yokochirilbal, Chiruli Shaman Yochi Chalk Takil lish Kaprakal. Leka versículo nakatausa lihu Apocalipsis 14:1. Kin ilok kuichik utkuan karan li karner, shaksho sashben li tzul Sion, rochbenep kaib shkwak shak almil, chipoyenam, kwank lishkaba li karner, ut lishkaba lishchukwaeb, tzibam il chishpekemep. Yoko chishtzolbal, ut yogohku chishtawalep nabalep li etalil li neketoli mansa li santilhu. Uchiruli shamana in yokoril baleb na baleb akui rehebli etalila an nakatausa lihu salmo lish bichlebal liqagwa Dios lish holomi liqatsolbal chiruli kutana inasche shchukwa il achtich naqliqwa Moises laqangel chiruli liqagwa Dios kitaqlak chishkib ankil li loqlaqna khej manaqli tabernáculo mokokishbanuta hokirratawaan Moko kishkib ta ho kikulak chiru, kik utek ban chiru, ut kik ehek, lishbi salep li junjun reheb, li ochoch, li angelobal, li artal, ut chishjuni li karukiki bamank, re li loklach muebala in, hokanasche Éxodo 25:40. Kere talchan, renak taji baan ho chanru kik utek chaku, sa li tzul. Ut lihu hebreo nashcholop shiku, nakli Loklach najeja in li kishki liqawa Moises yal retalil chibabay li tzaqal najej li natawli mank aran sa chosha parkui nakangelak liqagwa Jesús. Nakatimbok re naktakui lakui shaq salihu Hebreos capítulo 9 versículo 11 toj versículo 15. Li loklach najeja in li kwan sa chosha parkui nakangelak liqagwa Jesús. Nashelihu hebreu ingaji bam ilrik in uechan narah nashenach makwa re aruchichocha in utnak na atinak chirish lishkik elep li mayech li keshhoy sa li loklach na kharin sa ruchichoch na atinak chirish lishkik el li qagwa Jesus li kishhoy sa qakaba utchehukan koshkol chehunach kwachan lihu hebreos kuit lishkik elep li shul lish mayech li poyenam nachter nashkhalam uchi lishkuy bal lishmake matoja tachik lishkik eli qagwa Jesus inka kwang shkwankilal reshkuy bal uchsachbal lishmak chishjunile likwan kepsa ruchichoch sa ashtaqik li versículo 15 nashche rikin lishkamik nash sachep limak ushbile naqtoj kwang chaq lishben zungwang uteblisik bile prushbal li Dios nekeshkul li erens li inka na lakna osok ha likichechi ik jagrehebe Knabal lish qatsol chirish li loklach najeja in manaqli santuario li tabernáculo li kikwang sa shbeni ruchichoch li na atinak chirish jun li tzaqal tabernáculo li kwang chaqaran sa chosha parkui li nak angelak makwa junaj tij shkomoneb laj levi ha li junaj kui chechtij li ralal li qagwa Dios chish junile plik angelobal li mesh eblikok sek li artal Chishjuni la ana atinak chirish li qagwa Jesus. Li santilhu nashtzaqobresi chishjuni li esilala inchoqe. Shbanak salihu Apocalipsis na atinak akwi chirishep li angelobal li kiruan chiril bali qawa Juan. Na atinak chirish eb li ishnaqeb kandel manak li candelabro. Li shlok lakashil li sumwank li qagwa Dios. Hay nakatawsa li capítulo 4. Utnakulak chikuli nashtieli apostol Pablo chirish chishjunilik angela in li nekeshbanu chak nakhter. Chishjunila an kichalk sashbenep ho loklach etalil. Ut kitzibag reshk ebal kana leb lao li kwanko sa rosojikeb likutan. 1 Corintios 10:11. Nokoru chishtawbal nabaleb li etalil sa chishjunili sandilhu. Aban lihu salmo nabal sut na atinak chirish li najeja in. Usaliqagwa Jesus toj majinak ulung sa ruchichoch ho sashkutankil chaqliqawa David abanan nekesh naw ut nekesh bicha neke atinak chirish li mayeja an li tol elq sa junkutan choqrehebaan la ona kanaw abanan chishjunilain akshkulmank qaqretal barkwan li sailal barkwan li rusilal li osoptesik li nashkul li tenamit
naknaok sa lirochoch li kagwa Dios. Yala nakwan mag-achik li templo an. Utmoko na panumang tachiklik angel aran. Abanan. Kaya li nasye sa lihu Salmo 122, 1, 5 ut 6. Kahonak na sahok sa inchol naknikeshyekwe yu keb sa ruchoch li kagwa. Arin kwang li raklebal atin. Hana ihun reheb li nalep li narataw li po yan naman nakakwan. Naktarakok atin li kagwa Dios. Shbanak nakanaw naktishbano sa tikilal. Che tsama tuktukilal chokre Jerusalem chan. Che kwang tasyak sa sailal ebli nike raho kagwe. Litsakong krikin li kagwa Dios. Nashkamchak nabali usilal chokre li kajuam. Mahun tasyak keta kanak chirish chishkonilain. Tsaka hunilo tasyak li hukya li syo na wok li syo tsolok. Li syo taking kre li kagwa Dios. Takataw tasyakip rikin li kagwa Dios. Salin akik linas chichiike. Matiyo siya gwen aksinago juweni chiru lehung kamukain sa likakahel tsolok sa lisantil hu. Ning ela wakbal re naktinago juweni sa hun chik likakahel.